ariko iyo duhuye hano nukugira ngo dusese impano ziturimo. Iyo kado gafite ayikoresha nuko ari mu kubikora abantu bagaseka, babihinduye ibyamenyuwe baseka. Zangu ikiranga umuntu yorwa n'umwuka wera, ikintu cya mbere nuko agomba kuba yarahindutse, yaravuye mu jaka mbere, agakunda umwuka wera akamuyobora. Guhinduka nukuva mu byo twabagamo kera. Nimba ari umwibyi ukabireka, birumvikana. Nimba ari umusambanyi ukabireka, nimba ari umurozi ukabireka, nimba ari umunyeshari ukabireka, kuko uburozi buzabuja kuba habanje gutangira ishari kandi rimaze abantu. Igice cya 16 umurongo wa 13 urasoma iyo sura yonyine. Uraza kurangiriza mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorindo igice cya 12 n'umurongo wa 7. Abakorindo ba mbere. Some Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Aravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Amen. Ahandi wavuze ubwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 13. 16 umurongo wa 13 aravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Ikindi gice Korinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7. 12 umurongo wa 7 mu Bakorinto ba mbere haravuze ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Amen. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Amen. Amen. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Natekereje ko tuvuga turirimba igitero cya nyuma cy'indirimbo 143. Abantu bakuru barayizi, abumva ururimi rw'Igiswahili barabyumva. Bafatikanya tukaririmba twese. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni, pia kinywani, nashuhudia pendo la Mungu. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni, pia kinywani, nashuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo
nimebatizwa katika Roho. Yanibukije umugabo wasanze Yesu umunsi umwe nijoro bakorana ikiganiro. Ariko ibyo yarabajije Yesu sho yamusubije. Yaramubwiye ngo ntibishoboka ko umuntu utaburaye bwa kabiri ngo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo baramubaza ngo ese byashoboka gute? Umugabo ungana kandi ngo nasubira mu nda ya mama ngo mpongera nkavuga. Mani habwe cyubahiro. Amen. Cyo gituma uyu muri ibi yavuze ngo nimebatizwa. Hari umubatizo abantu bazabatizwa uyu usanzwe. Ariko hari undi mubatizo uri special. Haleluya! Haleluya! Hari undi mubatizo wihari. Habe na Yesu yarawubatijwe. Umunsi abatizwa rero no munsi numa. Umwuka w'Imana umeze nk'uko. Navuga ngo Imana waje nkunda. Bivuga mu ijuru, navuga ngo Imana waje. Ikibazo ni kunezerwa ntaratangira kuvuga. Bigasa nk'ibigiye kugira. Ariko turasubira muri iyi verse tuvuge ngo nimebatizwa mu katika Roho. Amaze aravuga ngo shangwe ya mbingu. Ese shangwe ni ngo biri mu mutima. Kandi iyo umuntu yagize ibyishimo uzamva ari nk'ikigungu. Buri ruzaka mu mutima. Kandi abanyarwanda bacu umugani baravuga ngo akari ku mutima. Nimebatizwa katika Roho. Shangwe ya mbingu imo Mani habwe cyubahiro. Iyo ndirimbo abantu babaye kera ruguru bakaza bayiririmba bacuye umugeni. Era ngo yari nk'ihama bakora tubise nkariya bakaririmba ngo heri harisi. Yesu wa. Ariko naje gusanga ari indirimbo ya Pentecost. Ivuga ngo nimebatizwa katika Roho. Badusomye amagambo y'Imana. Nagira ngo twihute. Natekereza ko tuganira muri uyu mugoroba ijambo rivuga ngo twemere kuyoborwa n'umwuka wera kuko hariho n'indi myuka. Twemere kuyoborwa n'umwuka wera ngo nibwo tuzaba abakristo nyakuri. Ab'Imana yishimiye. Pana bishimirwa n'abantu. Twemerwe kuyoborwa n'umwuka wera. Ubyemere kandi n'ubusabe. Wemere kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo ubashe kuba umukristo nyakuri. Imana yishimira ndetse n'abantu bakagwana. Dushimiye Imana muri uyu mugoroba. Imana itugirire neza ikaduha uyu mwanya ihabwe icyubahiro. Amen. Imana yaduhaye iki giterane. Hariho benshi babyifuza ariko batabigeraho. N'uyu munsi ukurikiye ama social media hari ahantu henshi bidakunda. Habe n'ahandi wacu navuga ngo ni kubuntu bw'Imana. Ntabwo byari kuba ngombwa ko turahangana. Ariko kubw'Imana yabishatse ikabona ko n'uyu mugoroba bangana gutya tugomba guterana kugira ngo twongere kandi twibukanye iby'uru rugendo. Nta kindi zari tuba duterana. Nukugira ngo twongere kandi twibukanye. Yego. Uru rugendo twaterwa kuja mu ijuru. Muri ibyo bitekereje aravuga ngo singiye arayisi.
Anavuga ngo kutembea na Yesu, ngo kuongozwa safari. Anavuga ngo ibikomeye Yesu ngo azazorosha. Ariko iyo wemeye kugendana nawe. Uyu mugoroba rero Imana itukebeye kandi ko kugira ngo twongere tunezererwe Imana. Imana yaguhaye kibisanye, Imana yaguhaye n'igihura n'itamugenzi wawe. Bigira icyo bitanga. Kuko abakristo batumera nk'ibyuma bicyazanye. Yego. Haleluya. Amen. Iyo bitaye ibyo ngibyo umuntu abaremera undi wiwe. Amen. Imana rero kubiduhaye aka kantu. Nageze hariya baratwururutsa twese bakazadupima. Ndavuga nti nuko gabiza bija gutanga. Nuko iyo bija gutangira nuko biza bitanga. Ariko Imana iri mu ijuru ibyumva. Abo bazimo n'abadayimoni bongere batsindwe mu izina rya Yesu. Yego. Amen. Amen. Narivuze ngo turaganira ijambo rivuga ngo kuyoborwa n'umwuka wera, kuyoborwa n'ukwemera tukayoboka. Ariko hari n'abandi bazabayoborwa bakanga kuyoboka. Amen. Amen. Hari umuyobozi twahawe. Hari umuyobozi twahawe ugomba kutuyobora. Abandi bo reka bivuge naje ndi umushumba. Aba nabungere. Nabadufasha mu bintu bimwe na bimwe. Muri doctrine n'ibiki. Ariko dufite umuyobozi nyakuri. Haleluya. Amen. Uwo muyobozi murabuze? Muzo muyobozi dufite? Niki? Umwuka wera. Uyu mwuka wera niho tugiye kuganira. Ariko nongeye kubivuga ngo ndabasaba kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo twemere kuyoboka uyu mwuka. Twemera tuyobore. Muri ibyo yaravuze ngo bayoborwa n'umwuka. Abana b'Imana. Abo bonyine nibo bana b'Imana. Kugira ngo wemere kuba umwana w'Imana, kugira ngo ube umwana w'Imana, hariho condition, hariho criteria. Se condition izo criteria. Hariho amahame. Hariho ibisabwa. So gupfa kuvogera gusa. Mane tubabure. Amen. Hariho condition, hariho A B C D. Amen. Amen. Ndavuga ibintu bitageze n'imvuga byinshi n'ibitano. Biranga umukristo uyoborwa n'umwuka wera. Kandi mu muntu buri habamo ibintu bibiri biza byicara birwana. Harimo bizi. Habamo ikintu cyitwa kamere. Hakaba n'iki iyo wamaze kwakira umwuka. Ibyo bintu bombi iyo bikurimo ni nk'abagore babiri baharikanira. Ariko nabo hariho mwoza baharikanwa bagasangira umugabo. Ariko bakumvikana. Ariko ibyo bintu byo ntibizabihura. Kimwe iyo kizamutse kindi kizabigira bute? Kiramanuka. Kandi buri gihe ibyo bintu bibiri birwanira mu mubiri w'umuntu, birwanira muri wewe, biba biri mu mutima wawe. Haleluya. Haleluya. Twasomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Hatubwiye hejuru y'iki y'imbuto z'umwuka. Hari ibimenyetso cyangwa
ibimenyetso bishobora kuranga umuntu uyoborwa n'umwuka wera. Icya mbere ni umuntu wahindutse. Amen. Ese iyo habaye guhinduka haba harabanje. Iyo bavuze ngo umuntu yarahindutse, mbere biba bimeze bite? Icyo kibazo abantu b'iki gihe twagize. Umuntu arimo kwidumbukiza mu bintu akamasa nabyo. Murabyumva? Kandi mwaza mumureba mukabona arasa nabyo, ariko kandi atabibamo. Niyo mpamvu abantu bari mu kuvanga amasaka n'amasakarame. Ariko abantu bubuye, hari umuntu umwe n'umushabwa ngo ariko jewe muzanishimira kubwira. Uza wishimira kubwira, ukagera nawe urakubisabisha ngo nimureke naje mvuge. Ari jambo usare kurana nicaye hariya ndaraguruka, ariko numva nahose. Ariko numva mfite ubwoba bene bwa bundi nk'umuntu ugiye kurwana na mayimayi. Muzi impamvu ya? Nuko ibintu ngiye kuvuga tari amagambo ya. Hako umuntu asigaye amavuga ngo jewe wa Kristo benshi simbiza, ariko hano Nyabihekeza hano benshi bari kuvuga ngo ntibahava. Ukamuhaguruka ngo jewe simperuka no kubwiriza. Harimo Kabi yigeze kutubwira igihe kimwe ndabyibuka nuko mbivuza hari. Aravuga ati muzamubona bene abo bantu mu matorero hari igihe umuntu azagira ikiguruguru. Umva bavuga ngo muzamuhe ibyumweru bitatu bikurikirana, cyangwa se mu mukwezi. Kuriya bafite akantu ashaka kuvuga, iyo mukamuhaye akavuga kuri kicumwe, kukindi agasubira akavuga, kuca gatatu mu mutwe yavuga atari ko nono ibi. Barivuze ngo ikiranga umuntu uyoborwa n'umwuka wera, ikintu cya mbere nuko agomba kuba yarahindutse, yaravuye mu jaka mbere, agakunda umwuka wera akamuyobora. Guhinduka ni ukuva mu byo twabagamo kera. Nimba ari umwibyi ukabireka, birumvikana? Nimba ari umusambanyi ukabireka, nimba ari umurozi ukabireka, nimba ari umunyeshari ukabireka, kuko uburozi buzabuja kuba habanje gutangira ishari kandi rimaze abantu. Nimba wari ingare, ese ingare ni none ko bavuga nazo.